Iyi ni Nzuri Business Group Limited nkuko bisanzwe tukaba tugufitiye inzu nziza igurishwa iherereye Kacyiru kuri Minagiri. Ni inzu iri mu kibanza kingana na metero kare 1800. Ni inzu nziza ifite parking nini cyane ndetse na jardin nziza nini kandi ikoze neza cyane. Ifite ibyumba 10, ikaba ifite kandi na toilette 6, ifite salo 2 ndetse na salle à manger. Iyi nzu kandi ifite cuisine nziza igezweho cyane. Irahendutse cyane kuko igiciro cyayo ni $280,000 gusa. Ishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu wahamagara 0788 48 67 cyangwa se ugahamagara 0782 220 Ushobora no kutugana aho dukorera ni ku Muhima hafi yo ku nyubako yahoze ikoreramo Yamaha neza kuri Feruje zo ku Muhima ku nyubako y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Uri kuva Nyabugogo ni bumoso bwawe. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube wanditse Nzuri Market. Ushobora no kutugana kuri website yacu kadusura wanditse www.nzuri.rw. Nzuri Business Group ikaze.